Imuhira we, imuhira we, imuhira, 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 sinyo, imuhira, imuhira ni heza, sinyo. Urashaka kuba amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, gana IMUHIRA studio. N'abakurikirana urubuga rwa EPCM Burundi Ibujumbura tubahaye ikaze mu biganiro byacu nkuko bisanzwe. Turi n'iteka ntangere mugani w'abarundi ryo kwakira umukozi w'Imana nkuko mwabibonye twaje kumwakira, tumaze igihe tumutegereje i Burundi, yaranahabaye nico kirundi karacumva cyane, niwe twaje kwakira. Reka tumubaze kirana. Murabizi ko hari igiterane kuri EPCM cyangwa se Peace Man ry'abantu bazi cyane mu Ngagara muri seti ndibaza kuri ishuri rya Saint Gabriel, niho azaba ari ino minsi yose guhera ku munsi wa kane guhera ejo kugera ku cyumweru. Reka tumuhe ikaze atubwire uburyo yiyumva. Kaze cyane mushumba. Murakoze cyane kandi turabashimiye kuduha uyu mwanya kugira ngo turamukanye. Ndanezerewe cyane, ndanezerewe bivuye ku mutima kuko bivuze i Burundi narahabaye, narahakoreye umurimo w'Imana imyaka 16. Rero kongera kwagaruka nkabona inshuti, nkabona abavandimwe, nkabona abakozi b'Imana byanejeje cyane. Murakoze cyane. Urugendo rwagenze gute iyo mwari muvuye mwasizara amahoro? Urugendo rwagenze neza, twagiye neza, twashitse amahoro, ikirere cyari cyiza. Naje nsenga kubera ko indege sinza nikunda cyane, sinza nikunda rwose, singira ubushuti nayo. Ariko uyu munsi byanejeje kubona habaye ikirere cyiza, tubuza neza, dushika neza, twashimiye Imana. Murakoze. Ingenzi zino bataza bafunguza se tibabafunguriye? Sibyo se mvuze, twari dusanzwe dufungura, none uyu munsi badutengushe, nta kantu baduhaye, twamyituza gutyo. Nubu ni murebe uburyo mutujyana. Turabakira, turabishimiye. Kugaruka i Burundi nyuma y'iyo myaka wahabaye, abantu bitega iki kidasanzwe, uretse ko nubundi mwahabaye muri aba muvuga ubutumwa mugaburira abantu mu buryo bw'umwuka, n'uyu munsi mukaba mugarutse. Ese abantu bitega iki gishasha nyuma y'iyo myaka myinshi utari hano? Ndibaza ko igishasha cya mbere ni ukubona natugize iminsi tutandukanye. Icya kabiri, buriya iyo abantu batandukanye urukumbuzi gusukuye no kuvuga ubutumwa, kubona konyine bitera ibyishimo. Mama umwe baramumajije ati se kuzushika mu rusengero ugashika unezerwa niki? Ati nuko mba munabonye abana banje bateze amaboko. Ati nico kize kinezeza. Nukuvuga ko igishasha gikomeye ni no kubona abantu twabyaje ubutumwa tukongera tukabona gikomeye cyane. Abantu benshi zanumva, abanyamakuru benshi bakunda kubaza ngo ese ngo iyo utabangwa ikingo warabaye iki? Ko tukuzi nk'umushumba, iyo tuyobora aha uzubona nkaho warakuzuhe wundi murimo. Nje nakundaga umupira cyane, nakundaga umupira, nakinye umupira. Nibaza ngo iyo ntaba umushumba mba narabaye umukinyi w'umupira. Ni nkaco cyane nza numva cyambagamo. Murakoze cyane, dukomeje kukwishimira. Sinzi umuvandimwe nawe ko hari ico yo kubaza tugakomeza, ariko akabazo k'amatsiko, wenda iyo ugira amahirwe n'ubu nyine ni byiza ukabaho cagihe Yesu yarahari, muri za ntumwa 12 wakifuje kubande? Njewe muri za zindi hariho gazimwe zaje nyuma. Njewe nubaye nka Pahoro, zirya zindi na Petro nawe yageza avuga, ariko njewe nuba Pahoro, kuko Pahoro niwe nza mbona wavuze ibintu bikomeye. Kandi yahaza amagara ye kubw'ubutumwa. Nanjye nza numva mu buzima nuhara amagara kubw'ubutumwa bwiza. Nuba nka Pahoro kabisa, nuko nyine bitagishobotse. Reka umuvandimwe nawe akuramutse tukore kuja mu kuruhuga. Gusa ni by'ingenzi kuko dukomeje kunezererwa hano mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko muri Eglise ya EPCM ariyo ufitiwe ubutumire. Tutagiye kuri cyane kubera ko byinshi babivuze, babikubajije urabisubiza. Abantu bafite amatsiko yo kubakira hano muri EPCM cyangwa se bafite kuzaza muri iki gikorane, ni ikihe kintu bababwira kugira ngo bazagire inyota cyane kuzahaba ari hano? Ndibaza ko
ikintu gikomeye navuga tiduherukanye icyo ni kimwe icya kabiri tibaherutse kunumva ubwo badaherutse kunumva rero baze bareke kugira intege nkeya abantu ntibakazagira ubuzayifu ngo nibatumira umuvuga butumwa sinaje kubwiriza intebe njewe naje kubwiriza abantu icyo umuntu babwira rero baze tubane mu ijambo ry'Imana turamukanye murakoze urakoze cyane tunejejwe no kubana nawe kandi dukomeze kuzabana nawe muri kira giterane turizera ko nabantu bazaza ku bwinshi murakoze cyane hari ijambo uvuga ubatumirira uretse uko wari uvuze ngo kubwiriza intebe hari ijambo ubwira ati ubatumira ubwira abantu kuza gutegera ubutumwa n'icyo ucakuza ndibaza nta gisha navuga itorero rya PCM ryaragerageje gutumira ubwo butumire rero nanjye nibwo nunga mu kuboko baze dusangira ijambo ry'Imana kuko babyumvise kandi icyo nzi nazanye bisha sibirya abandi iyo bamaze gusaza amatwi baza bavuga ngo nibirya basanzwe bumva uya nje sinazanye birya basanzwe bumva nazanye bisha rero ndabatumiye ngo baze kumva ibyo bisha murakoze mbere yuko dusoza turi kumwe n'umuyobozi mukuru representa wa PCM ndetse na Reverend Pasteur bokwemera bakaduha gahunda y'uburyo ibikorwa bipanze amasaha duteraniraho ndetse n'ikibanza neza wenda no banabivuze kutari neza cyane kugira ngo twibutse batubwire amasaha batubwire n'iminsi uburyo programme z'igiteraneza bazimeze murakoze murakoze cyane amasaha nibaza ko ari amasaha y'umugoroba kubera igiterane kizotangura ari hagati mu mirimo tukaba kandi dusanzwe turi mu gihugu gifite amategeko baraduhaye amasaha yo gutangura gusengerako rero kizora gitangura iminsi yose inyuma y'amasaha y'akazi rero dutumiye abantu kaze ni karibu ni kuri PCM mu Ngagara benshi abazi kuri Pisima ni muri quartier 7 nibaza ko benshi barahazi hafadikanye n'ishengero rya Lycée Saint Gabriel yego murakoze cyane amasaha uruvuze ko ari amasaha oya n'abadafite akazi bazorindire kugira ngo abavuye ku kazi bashike ni kuva isaha 11 niho tuzoha dutangura amateraniro yacu kuwa gatandatu no kuwa Mungu ni gahunda speciale biranditse kuri pancarte twasize ku bicapo ndangagikorane ni kuva saa 9 kuwa gatandatu ko nta kazi kahari kwa Mungu naho nko bisanzwe ni saa 3 z'igitondo tugasoza amateraniro saa 6 hanyuma tugasubira saa 9 mu giteramo cyabose cyo kurangiza igikorane yego murakoze cyane turabashimiye namwe ahubwo kubona mwaje kudufasha kwakira umushisi wacu yego ubu ari mu bavyeyi twubaha baturesheje ubutumwa kandi nawe nibaza ko bimunezereje kubona ko abo bareze asanze barakuze ari abagabo bahagarira itorero rwego rw'igihugu murakoze cyane murakoze ushobora kubabaza wenda kumwe ngaha twaje kwakira ariko se hari abandi wenda mwatumiye bazaba muri cyo gikorano abashitsi twatumiye barahari ni benshi no mu gitondo twakiriye umushitsi umuvyeyi wacu mukuru yaje ava mu gihugu cyo mu Buganda niyo yagiye kwagurira imirimo rero shaka vuko tugize igiterane turabahamagara rero uyu yazananye n'umuvyeyi wacu mukuru baje nk'abavyeyi kugira ngo barabaha abana bagejeje umurimo yego tubashimire cyane kandi Pasteur twara tumukumbuye niwe tuvugaga umuvyeyi mukuru keragiwe yashitse mu icumbi ko turavuga Pasteur kwera ko ari turi kumwe hano nakoze cyane kutuzanira umuvyeyi twara tumukumbuye ukomeze mugira ibihe byiza kandi umuyaga wa hano kugwe neza kugira ngo uzatugaburire muhabwe umugisha cyane